yazimize abakonikoni bahagaze imbere yayo, izimira abarozi bagihari, izimira abadayimoni bakireba, irazimira. Haleluya! Wibutse neza ko Imana igiye gutabara abarozi mukicaranye, Imana igiye gutabara abakurwanya bagihari, Imana igiye gutabara abakonikoni bagihari, Imana igiye gutabara abakurwanya bagihari. Ntacyo uzaba, Yesu arahari. Ntacyo uzaba, imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Wizeye imbaraga z'Imana, mutere haleluya. Nyiracyubahiro Uwiteka Mana yacu, Imana yera kandi ikiranuka, Mwami w'amahoro, umutware w'abatware, turagushimiye muri aya masaha y'umugoroba. Mitima yacu tuyerekeje kuri wowe, kandi ubugingo bwacu tubuzamuye imbere yawe, tugushimira kuri Imana igira neza. Uri Imana ibasha kugira ikirema ikagikomeza ikagishyiraho bikemera. Amashimwe y'abacu batambutse hano arabigaragaza, kandi n'abatavuze turayafite, kuko ntago wicaye urimo gukora. Izina ryawe ryera ririshyirwe hejuru. None tugandagaje aha hantu rero, aba bagabo n'aba bagore, uru rubyiruko, abato n'abakuru mu ngeri zitandukanye, twese turi ahangaha dutegereje kumva icyo uvugana natwe kuri uyu munsi. Uri Imana itagererikira abantu ubusa, kandi ubwo waduhurije muri iri hema kuri uyu munsi, nuko hariho ijambo ryawe wateganije, kandi ijambo ntiriza ryonyine, kuko riherekezwa n'imirimo n'ibitangaza. Kuko ari kumeze ni kukora, ibyo uvuze bigendana n'imirimo n'ibitangaza bibiherekeje. Izina ryawe niryubahwe cyane. Dusengeye umukozi wawe rero wadutumiriye kuri uyu munsi, turamukweretse mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo atunganirizwe kuba igikoresho cy'umumaro kuri aya masaha, kandi icyo wagambiriye gukora kuri iri teraniro ugikore, kandi icyo wagambiriye kumukoresha ukimukoreshe. Niwe uzi uko ujya ukorana nawe, turakwinginze ngo ukorane nawe cyane, kandi ufungure rwose ijuru ku bwacu, unyujije umukozi wawe tubone umugisha. Urakoze cyane, ijambo ryawe turyakiriye neza, kandi turitegereje twizeye rwose ko imirimo n'ibitangaza igiye gukorekera muri ryo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya, haleluya, twese haleluya, twese haleluya. Ntabwo ngiye kubwiriza cyangwa se kwigisha, ahubwo reka nguhanurire mu murongo nk'itatu yonyine gusa, kubera n'amasaha mfite imbere yanjye, hanyuma dusenga Imana. Ndabizi ko biri buze kugenda neza, ngiye gukoresha igihe gito gishoboka kugira ngo dutahe, ntabwo tugomba kurara mu rusengero. Hanyuma fata Bibiliya, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'abacamanza, mu mbabarire cy'abami ba kabiri, igitabo cya kabiri cy'abami, ibice ni 7. Turasoma umurongo wa mbere, hanyuma dusome ku murongo wa 8 tugere ku murongo wa 9. Turongera dusome mu kindi gitabo cya Ezekiyeli ibice 16 ku murongo wa 6 wonyine. Nayo magambo ngiye kuvugaho mu minota mike ishoboka, nutankurikira ushobora gusanga nashoje. Abami ba kabiri ibice 7. Ibice 7 kansome abami ba kabiri ibice 7 ku murongo wa mbere. Haravuze ngo Elisa aravuga ati, ni jambo ry'ubuhanuzi nkuzaniye. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri 1, kandi indengo 2 za sayire nazo zizagurwa shekeri 1. Nshatse narekera uyu nguyu, reka dusome mu gitabo cya Ezekiyeli kugira ngo nkoreshe uburyo cyunguza uburyo umwete. Ezekiyeli ibice 16 dusome ku murongo wa 6. Ezekiyeli page ya 784, page 784 kugira ngo twihute. Reka nsome nge wahageze kugira ngo igihe cyane ncunguza uburyo umwete. Aravuze ngo,
nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Abivuze kangahe? Kabiri. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amena. Reka nshima Imana mu bintu bitatu. Icyambere, ndashimira Imana ko turiho. Ko turiho. Ndashimira Imana ko turiho. Impamvu nuko hari abapfuye, hari abarwaye, hari abahumye, hari abatareba, hari abatavuga, ariko kuko Imana yagutije umwuka gusa, ongera uvuga cyane ngo amen. Mureke mbabwire ikintu gihenda ku isi. Mu Rwanda ikintu gihenda cya mbere ni umwuka. Kuko uhumeka nta gipimo kiriho, wibwiye ko bagomba kuba uhumeka. Niba ari ikintu gihenda ni umwuka. Ugura hafi 400 mu isaha. Iyo ugiye i Kigali mu bitaro ukabona hari n'imashini noneho usanga babashyize ku murongo, nubwo ufite amafaranga miliyari, bakubwira ngo banze ku murongo kuko uyiriho ntago ari buveho. Ni nyeya, uyiriho ntago avaho, aracyariho. Kandi uyigezeho kugira ngo azaveho, havaho umuntu wavuzwe n'Imana gusa. Iwe Imana yavuze, uwo wamaze kujya kuri mashini, havayo umuntu wavuzweho n'Imana gusa. Utaravuzweho n'Imana we imuvanaho. Hanyuma uri guhumeka umwuka. Katurebe kuva mu gitondo zibaye saa 10, katubare saa 10 gusa. Uvuye saa moya, na amasaha ngahe? Na amasaha ngahe? Na amasaha 10. Ngaho barakwishaha 400 kugeza akanya tuba kwishura miliyoni 4. Muri twese nta n'umurishwa inote y'ijana y'umwuka. Munyeme duha Imana icyubahiro. Twavuze ngo amen. Cyo ni cyambe nashimaga Imana. Icya kabiri, ndashima Imana, abantu bakomeye gushima Imana, nayo ndashima Imana. Igihe naherwaga hano, nekereza ko umushumba Bishop yambwiye ibintu bitatu. Yambwiye ibintu bitatu. Muri bitatu hari ibimaze gukoreka. Yambwiye ibintu bitatu. Icyambere yarambwiye ngo Imana yarambwiye ngo mbonye uri umushumba ngo ufite amatorero. Ko yambwiye nani cyo yari kuri ntebe wajya ngo niyo sinza nyiva mu niri yamba nicayo. Ho Imana yambwiriye. Jambo rya kabiri arambwira ngo Imana iguhaye imodoka. Nuko yavuze araceceka. Cyaka tatukanyireke ni cy'umwihariko. Ubwo kimwe kimaze gusohora hasigaye ikindi. Itorero igemeruka hano nabwiraga ko natukaga muri ADPR. Uyu munsi nakunyituka muri ADPR. Bari kareka byararangiye. Uyu munsi ndi Reverend Pasteur, mfite itorero rikorera i Kanombe. Cyarasohoye. Haleluya. Haleluya. Ubwo imodoka nayo iri mu nzira, nayo iri hafi kuza. Urumve muhanuzi adahanura. Muhanuzi ni umuhanuzi n'ukuri kw'Imana. Hanyuma ndashaka kuvuga ku ijambo uyu munsi Imana yamaye, irambye ngubwira ngo Imana ije mu bundi buryo, hanyuma iravuze ngo baho. Impamvu ije mu bundi buryo ni ukubera iki? Uburyo bwa mbere bwari bwashaje, uburyo bwa kera bwararangiye. Hari uburyo wakoreragamo budakigezweho, hari uburyo wakoreragamo bwananiranye, ariko Imana mu bundi buryo, uburyo bushya ugiye kugenderamo mu izina rya Nde. Tena haleluya. Nababwiye ngo nutinda urasanga nshoje, ngiye gusoza. Haleluya. 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 Bibiliya itubwiye amakuru y'iyi jambo. Baba ngo ejo mw'iki gihe, mu yandi magambo ngiye kuguhanurira ijambo rivuga ngo nahejo. Kandi ashaka ngo turyizerere mu uyu munsi Imana ikintu kitari kiriho kibeho mu izina rya Nde. Uyu munsi Imana ikireme mu izina rya Nde. Haleluya. Uyu munsi Imana ireme ikintu kitari kiriho kibeho mu izina rya Nde. Yes. Peli
elesteke mola keshi elaglos meyaba stifeke. Bibiliya itubwiye iki ni igihe inkuru twasomye, iki ni igihe kitari cyoroshye cy'Abayisiraheli. Abayisiraheli bari maze kugotwa n'igihugu cyitwa Siriya, bagota i Samariya. I Samariya haragotwa, ni nk'uwagota i Kigali. Amaze kugota Samariya cyangwa bagose umujyi wa Samariya, ibyijeraga byose biva Majerwa bijya muri Majerwa birahagarara. Barangije bagota Majerwa yaho nayo barayigota, bayishyiramo ibirindiro, bakarya ibyo kurya bya Majerwa. Ibisigaye abaturage bari basigaye batabarwanya, ariko bakarya ibyo bari bafite mu maduka, bahera ibyo bari bafite mu nzu. Ubwo bari bafite mu nzu niba abandi bagura umuceri, uwutawugura umwe ugura ku kiro, bakajya mu mabutike. Ibyo mu nzu barabirya birashira. Bimaze gushira, barya ibyo mu mabutike birashira. Birangiye gushira, barya intama zirashira, barya inka zirarangira, ihene safini, ibintu byose barabirya barabimara. Inkoko n'imbata n'inuma barazirya, barya n'ingurube. Umunsi umwe umusilamu twaraganira ngo si kutarya ingurube ibi, aramwa ngo ingurube tuyemere kuyirya ngo mu gihe gikomeye. Mu gihe gikomeye barya ingurube. Ayo mabwiriza barayafite. Mu gihe gikomeye ingurube bemerewe kuyirya. Ingurube barazirya n'abasilamu barazirya zirashira. Barya inuma zirashira, badukira indogoba. Indogoba barazirya, barya ibihanga, barya iminono birashira. Inuma bari bazimaze kare. Ikintu cyari gisigaye gihenze, mureke mbabwire burya nta kintu zagira umumaro. Umuntu wari yoroye inuma nyinshi yari afite imari, ngo baguze amahurunguru kugakoroboye. Reba mama pasteur bahoze tuyoboye agiye kugura amahurunguru gakoroboye. Uwo ari we wese yarayariye, n'abami n'abaminisitiri barayariye. we yavuga yari imari, barayishakishije barayibura. Amahurunguru yari akaze. Umuntu wari ufite imari n'umuntu wari ufite inuma nyinshi barayarya arashira. Ngo birangiye badukira abantu barabarya. Urumva iyo nzara? Badukira abantu bagiye gute? Barya abantu. Umugore babiri barajya inama ati rero wa mugore we, turabona inzara igiye kutwica, katufata umwana wawe tumurye, nashira tuzarya uwanjye. Umwana bamukatisha si, bamukuye uruhu, bashyize hari. Umunsi wa mbere bari inyama, ku munsi wa kabiri bararya, bashyira ku muranzi bararya, umunsi wa gatatu, ku munsi wa kane bararya, umwana arashira. Tizana uwawe sha, arabatereka mubwire mu mugore we, wawe twaramuri ariko wanjye nagarika no krikiba. Abantu bose bari kunda buri wanjye nagarika. Ndi kwijambo rivuga ngo uyu munsi ubeho mu izina rya Yesu. Ubeho. Haleluya. Nagarika. Mwindi uruzazira waye bavuze ati yaraye. Bigera naho umwami bimenya. Mbabwire ko igihe uzajya kubona ukabona umwami nta gisubizo afite cyo gukemura cyo gihugu, uzamenye ko ibintu byakomeye. Bagera ku mwami baravuga ngo nta kintu mbona nakora. Umwami baravuga ngo ntacyo nshoboye nakora. Ntabwo byavamo none ahangaha. None mbakorera iki? Umuhanuzi rese ngo barabyumva. Neka mbabwire mu gihugu cy'u Rwanda dukeneye umuhanuzi. Kandi umuhanuzi nta handi ari, Bedesida ngo yarahari. Singo uyu muhanuzi muri cyaranye. Umuhanuzi arahari. Umuhanuzi arakenewe. Umuhanuzi arakenewe. Haleluya. Umuhanuzi arakenewe kugira ngo akubwire ibyenda kubaho n'igihe kizaza. Elisa umuhanuzi w'Imana barahagurutse. Habati nimwumve habaye iki? Mureke mbabwire, mbibutse neza ko nararenga hano, mbibutse ko neza Imana twaje gushaka. Imana twaje kujya gute? Iteka ryose isa nk'itagaragara. Ariko nubwo itagaragara, mbibutse ko iriho. Haleluya. Umva, iyi Imana isa nk'itagaragara,
ariko nubwo itagaragara iriho iraboneka mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana hari umugabo umwe witwa Niyobu yaravuze ngo yarayishatse ngo iburyo arambuye ko kw'ibumoso arayibura, ngo arebye hejuru naho arayibura, ngo arebye hasi naho arayibura, araje atangira kwituka. Ariko buryo yari ihari, ntiyari ihari nubwo itagaragara. Mbabara umbwira uwo muntu mwicanye ngo iyo usenga nubwo ubona ko itagaragara ariko irahari. Haleluya. Nubwo ubona isa nk'itagaragara ariko irahari mu izina rya Yesu. Dufite ibimenyetso birenga kimwe, birenga bibiri, birenga bitatu, birenga bine, birenga bitanu, birenga bitandatu. Hari ibyo Imana yakoze, ibyo byose bitwemeza ko Imana ishobora bingahe. Ariko twateye haleluya. Mureke mbibiri bangu, nushaka Imana imbere ntabwo uzayibona. Imbere urabona ari amagambo yanditse Bethesda Holy Church, niwe uri burebe hariya nta Mana uri kurebayo. Nushaka Imana imbere hariya ntabwo uri buyibone, ntabwo uri buyibone hari imbere. Imbere hari Imana nayiri, mbabwira hano Imana iri, Imana iri inyuma. Imana iri hehe? Urambatse inyuma iri hehe? Umva ukuntu Imana iri inyuma. Satani imbere akwereka ko ugiye gupfa, akwereka ko urangiye, akwereka ko urindagiye, akwereka ko birangiye. Ariko nusubiza amaso inyuma urabona Imana yagukuye mu kabari, urabona Imana yagukuye mu burwayi, urabona Imana yaguhaye kubyara, urabona Imana yaguhaye kwiseta, urabona Imana yaguhaye amafaranga, urabona Imana yaguhaye kwiga ugasoza. Aho ngaho niho Imana iri. Numara kwibona umaze kwibwa nk'ibintu bitatu cyangwa bine uzahita ubona Imana. Satani ubwira ngo Satani we ceceka, wakoze bya bindi naho yagiye, n'ibisigaye azabikora mu izina rya Yesu. Tana haleluya. Urumvise hano Imana iri? Reka mbabwire. Okay, munyangane nkoresha ibintu byose mu gihe gito mfite nze kugikoresha. Igihe abantu bashimaga hano, bantu cyane cyane b'abanyeshuri bari bafite abanyeshuri, ngiye nicaye hariya nkagomba kubona marayika agenda akora ku muntu, ku mwana, amukoraho yamukozaga ikiganza gutyo, amukoraho uko bashimaga, amukoraho. Imana nambwiye ngo uko mwanyuze hano imbere abana banyu baziga kandi bazatsinda. Haleluya. Ngera kuri wa mudamu umwe ariko ari hehera, yari yicaye arahagaze hano ufite umwana ngo bahinduye amazina. Ari hehe? Haguruka. Bahinduye amazina. Ngiye kubona mbona marayika w'Imana. Buretse yakoze ibintu bitatu. Icyambere nagiye kubona mbona agukozeho. Arambwira ngo ni imigenzo bari barashizeho ku mwana wawe. Hanyuma ikimenyetso ngo Satani ajyaga gutwara umusatsi akawutwara akawupfura akawukuraho, ngo n'uwo nguwo ufite ni ukubera Imana gusa, ni ukubera imbaraga z'Imana. Ngo nawe akabaye waragiye ariko kubera umugambi w'Imana, niyo mpamvu Imana iri kumwe nawe. Icya kabiri Imana yambwiye, nagiye kubona mbona hari amazu menshi ameze nka apartment. Ayo mazu wari uyahagaze imbere, ngiye kubona mbona afashwe n'inkongi y'umuriro. Ngiye kubona mbona marayika w'Imana azanye ikintu bagita kizima mwoto, mbona avunderejeho amazi. Ya mazi wa muriro wose warwacanaga mbona urazimye. Imana irambwira ngo abadayimoni bari bagiye kugutwikira amazu, bagiye guteza igihombo, ariko none aha ngaha Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Tana haleluya. Imana waje gusenga uyu munsi uze kwitanga igitambo cy'ishimwe kuko Imana iri kumwe nawe. Pelikolas elemai dokini masa ele holdika sobri ekodrain neshoki mahai besi elefasta koni poena. Imana irambwira ngo uwo mwana wawe bari baramutanze igitambo, ariko igihe bashimaga ngiye kubona mbona marayika w'Imana muvanye ahantu bamutabye, aramuterura mbona aramuguhaye
Imana yanga ngo uyu munsi ni ubwa mbere n'ubwa nyuma umwana wawe abaye muzima. Tena haleluya. muracyari hano? Imana iguhe umugisha. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amena. Twavuze cyane ngo amena. Iyi Mana ihagarika aya mazu gusha mwayikomeye amashi. Uba ya mazu ahiye mwakongera kugaruka ahangaha. Ahiye umuntu mwakongera kumura niyaboroga akarira yo kwarika. Ariko Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Imana kubohoye mu izina rya Yesu. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amena. Hanyuma hari umugabo wasenze Imana isa nkaho itagaragara. Umugabo witwa Mose. Mose Imana yamubwiye ngo Mose haguruka ujye kwa Farawo. Mose ahagurutse mbere yo akabwira Imana ngo Mana ndagusaba ikimenyetso gikomeye. Ngenda njya kwa Farawo wibereye mu ijuru hanyuma usiga hano ngende ngenyine. Ndajya hehe? Turajyana. Ndamwe ngo turajyana. Ndamwe ngo banzume ikimenyetso niba ugifite ngende. Ramwereka inzoka inkoni ayirambika hasi ihinduka inzoka. Imaze guhinduka inzoka umva igitangaza cyabayeho. Haleluya. Umva igitangaza cyabayeho. Amaze guhinduka inzoka iramwa ngo nugera kwa Farawo uzakora ikimenyetso cy'inzoka nzaba ndi hafi y'iyo nzoka. Umva nawe inzoka ni ikintu wowe mwibutse neza ko Imana yigutumye. Mwumvira ijambo, Imana yigutumye iguha igisubizo bazakubaza mbere yo kugerayo. Ubu ngo abana banyu bamaze kubaha ibisubizo kare byose byo bazababaza. Sefine irabizi, Imana irabizi. Haleluya. Umva ijambo ryiza rero. Numva ngiye kuvuza induru noneho. Mana ya Mana ntabare aka kanya. Mose ngo agere kwa Farawo, icyo yakoze ni iki? Ageze kwa Farawo. Mose ageze kwa Farawo, icyo yakoze ni iki? Mose Farawo yaramaje ngo ikimenyetso. Ubundi ninde ugutumye? Ninde ugutumye? Yamaze kumbwira amazina yabo. Yamaze kumbwira ngo niba kubaza ngo ninde ugutumye, muzambwire ngo nitwa Uwiteka. Uwiteka. Farawo se nagaze Uwiteka. Ngo nakubaza ngo Uwiteka numumenye ngo mubwira ngo nitwa ndiho. Najyo natarimenya mubwire ngo nitwa Imana ishobora byose. Mbibutse neza ko twaje gusenga Imana ishobora. Noneho Mose ngo agere kwa Farawo harabati none se ikimenyetso ko yamaze kumbwira amazina yose ariko yumvise ngo Imana ishobora byose ko no bagiraga ibintu byitwa Imana abatuka Imana turayumva irimo nta kibazo. Hanyuma se ikimenyetso guhe ni iki? Mose ngo aterura inkoni ayikubita hasi hinduka soka. Farawo atariko nkubaze Mose iminsi uvuye hano aka kanya imyaka 3 uyoboye imbaraga tugira. Mureke mbabwire kenshi Satani agiye tubaza akatwanga ariko iminsi tukurekuye aka kanya ko kora tuyobewe kweli. Akakubwira akasi wowe nakazogira na mwene wanyu na amashuri nayo ufite ni fake ubwo uri mu biki. Tuzitwararangiye bacuruze barahombye amamodoka po nabafite amazu ari guhirima suguri mu biki. Akakubwira ibintu. Hanyuma none se izi mbaraga ubuko niko ni wazanye bw'inzoka yishira vrema iterabwoba Mose. Uyoba w'imbaraga tugira. Farawo ngo hamagaza abarozi 250 yamagaje ubwoko bune. Ahamagaza abapfumu 250 babaye bangahe? 500. Ahamagaza abarozi 250. Bwa nyuma ngo ahamagaza abanyabwenge 250 babaye bangahe? 1000. Aravuga ngo buri wese aza yitwaje ikibando. Bose baje bitwaje ibibando hejuru. Bagera imbere ya Farawo basanga inzoka ya Mose iri kwinyagambura. Amahirwe nago bayikubise. Wende yabwiye ati muyikubite muyice. Yaba ngo ndashaka none ahangaha ko mukoresha izambaraga dufite za Egiputa mukora inzoka mugaragaze agasuzugura mugakure hano. Nusama Bibiliya ngo bakoresha imbaraga zabo z'ubukonikoni ngo bakora hasi bakubita hasi bakora inzoka. Bakoze inziramira 1000. Mose yakoze ishirimwe bakora inziramira zingahe? Umva we Mose mbabona inzoka zikwinyagambura inziramire akakaburiramo
ziri kwinyagambura, akamosi bagashize hagati, ziri nyagambura. Farawo ngo araseka ati niko sha, yikomanga mu gatuza. Farawo, Mose we, ari Farawo, ari n'Uwiteka Imana yawe ninde ukomeye? Farawo akoze inzoka 1000, Uwiteka akoze inzoka imwe. Ninde ufite power? Ninde ufite imbaraga? Undi Farawo, Mose ngo arebe, ariko ari nkaho ni wakwirukara. Nuko Imana ikizwa n'amaguru nkavuga ni singiye gupfira hanga. Nekada ko na Mose nawe yarabigambire ngo yiruke. Mose akigambira kwiruka, abazima atako se nkubaza harya uracyari hano cyangwa wigendeye? Kuko iyo dusenga iteka ryose ari gikubwira ngo hari igubwira ukajya ngo yagushutse. Urumva? Akose ni washutse urakumwa. Twagendanye, uracyari hano cyangwa wigendeye? Umva igisubizo. Irama ngo Mose arita bati karame. Irama ngo Mose ti wi present. Ndi hano. Ndi hafi yawe. Irama ngo nitwa ndiho. Muyandi magambo mwizina rigufi nitwa ndi. Njyewe ndi. Je suis qui je suis. Njyewe nitwa ndi. Ndiho. Ndi hano. Ndi ubuzima. Ndi akazi. Ndi urubyaro. Ndi ukubaho. Ndi uguheka. Ndi ubukwe. Ndi inzu. Tera haleluya. Wumva, iyo waje gushaka yitwa ndi. Ndi ubuzima. Ndi akazi. Ndi amafaranga. Ndi icyubahiro. Ndi ubukire. Tera haleluya. Wumva, niba wumvaga byakomeye hita wizera ko ari ndi. Shiraho icyawe. Ndi ubuzima. Shiraho cyaje waje gusengera iki? Ndi akazi. Ndi gukira uburwayi. Ndi amafaranga. Ndi imibereho. Telepala. Ndi ubukwe. Ndi inzu. Ariko muri hano cyangwa mwatashe we, ndi ubwenge bw'abana. Ndi buri kimwe cyose. Haleluya. Ako kanya ngo akimara kumva iryo jambo, umva igitangaza cyabayeho. Ngo inzoka ye agiye kubona bune irasana, izamuye umutwe hagati y'inzoka zose. Ifata uruziramire rwa mbere irarumira, ifata urwa kabiri irarumira, 100 irazimira, 200 mu gifu, 400 irapakira, 600 muri bushati, 900 irazimira, 999 irazirya, ak'igihumbi irakamira. Haleluya. Umva, yazimize abakonikoni bahagaze imbere yayo. Izimira abarozi bagihari. Izimira abadayimoni bakireba. Irazirya irazimira. Tera haleluya. Mwibutse neza ko Imana igiye gutabara abarozi mukicaranye. Imana igiye gutabara abakurwanya bagihari. Imana igiye gutabara abakonikoni bagihari. Imana igiye gutabara abakurwanya bagihari. Ntacyo uzaba, Yesu arahari. Ntacyo uzaba, imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Wizeye imbaraga z'Imana, mutere haleluya. Tamaye muri hano cyangwa mwatashe? Twavuze ngo amen. Ngiye gusengera Imana mukanya. Humura. Tapisala. Bibiri irambwira ngo Mose ngo arambura ukuboko, afata ya nzoka ye ngo hinduka inkoni. Za nzoka zose zumiramo. Zose zumiramo. Zumiyemo. 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 Mutangaza ko imbaraga zakurwanya zose zigiye kumuzireba, zigiye kurangira uzireba, zigiye gushirira nonaha, zigiye gushirira akakanya uyu munota. Imana zishiriza n'izina rya nde. Mose ngo aratwara inkoni, imbaraga zose z'abakonikoni yari azifashe, imbaraga z'abarozi yari yazitwaye, iz'abanyabwenge yari yazitwaye. Nta mbaraga n'imwe yari igishoboye gutuma Mose atagenda.
bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Imana igutije imbaraga muri iri teraniro zo gufata mbiri imbaraga zose, iz'abakonikoni, iz'abarozi, iz'abahanya, iz'amadeni, iz'ubushomeri, iz'ubutindi, iz'abakuvuga, iz'abakwanga, iz'abana bawe, iz'abagore. Haleluya, haleluya. Jamayi binikira dore mama kuna ya gatatu, haguruka wowe. Nonaha ngwino hano niba ukeneye. Ubundi hari imbaraga zidakomba kuregwa duhamagara ibintu byinshi, kuko hano ndi kumva imbaraga ziterura. Hagarara aho ngaho, ndi kumva imbaraga ziterura, ndi kumva imbaraga ziterura. Mbonye dayimoni gukora ku musatsi, ku mutwe, mbona arakwirukanje ugiye gusara. Imana irambwiye ngo nonaha Imana ikoze ibintu bibiri ku buzima bwawe. Icyambere gukuyemo uburwayi urwaye umanye imyaka myinshi ntaramenya gihe ubwanjye. Icyo ni icyambere. Umaze imyaka ingahe urwaye? Nagayize imyaka maze arwaye. Ariko marayika w'Imana aravuze ngo nonaha awagutabaye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Imana igukijije urupfu ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 bagombaga gupfa bakagushingura. Ariko kuko waje muri amateraniro Imana igukuyeho urupfu, iravuze ngo ubayeho mu izina rya Yesu. Twavuze ngo amen, twavuze ngo amen, twavuze ngo amen. Byarangiye naho ni masengesho ngiye mfite ngenda wicara hare nugutegeka gusa n'uyu. Tugwashe imbaraga zo gutegeka gusa. Tugutegeka. Nonaha c'est fini, terminé. Wari kuvuyemo. Iyo ndwara urwaye imyaka myinshi nazo umubare nawe ubwawe yakunaniye kuyimenya, sinakuyishobora kuyimenya jewe. Ariko Imana avuze ngo nonaha iyo Imana iragucijije akaka muri iri teraniro from now. Kabiri, igukuye mu rupfu ikongeye kubaho. Niko Imana ivuze. Twavuze ngo amen, twavuze ngo amen, twavuze ngo amen. Iyi Mana waje imbere rero ifite imbaraga zikomeye, ifite imbaraga ziterura, ifite imbaraga zikomeye. Uyu munsi ngutangarize ngo Imana waje imbere ni Imana ishobora bingahe. Hari umuntu uri muri teraniro ajya yumva mu mutwe we hashyuha, hagashyuha cyane, hagashyuha cyane, hari ugushyuha, hagashyuha ku buryo yumva yagira gutyo kuba yakoramo. Haguruka ngwino hano. Hagarara ntacyo muza. Hashike pone si elegrey mwigira nafi nabwo ndi umurwazi. Ngiye kubasengera Imana kuko Satani nabonaga harimo umugambi wo kugira ngo umuntu asare yiruke ku musozi, aturubre asare yiruke, asare yiruke. Ariko uyu munsi wa none Imana mwe ihagaritse ibisazi. Imana 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 ihagaritse ibisazi. Uwiteka Mana ishobora byose. Uwiteka Mana ishobora byose. Uwiteka Mana ikiranuka. Uwiteka munyembabazi mwiza. Uri Imana yaremye ijuru n'isi. Uri Imana ikiranuka. Uri umunyembabazi Kristo Yesu. Uri umunyacyubahiro gikomeye. Uri umutabazi wacu bwite. Uri umuremyi w'isi n'ijuru. Uri umunyebambe Kristo. Uri umunyabutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Tuhagarika izi mbaraga nonaha aka kanya n'uyu munota, turatwika, turasenya, turarimbura. Magaritse abadayimoni ndabarimbura aka kanya ka none. Ndamagara imbaraga z'Imana, ndamagara imbaraga zirema nonaha, mamagara imbaraga zitegeka mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ryo zina ryawe kandi uhereka aka kanya ka none umugambi w'Imana ugaragare kuko uri Imana ishobora byose. Turagushime kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ikuyeho ibisazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo uwo munsi
Mose afata inzoka zose araziboha. Mu yandi magambo, Imana iguhaye imbaraga zo kugenda hejuru imbaraga zose zakurwanyaga. Imana iguhaye ubushobozi bwo gukana inzoka na sikoropiyo. Imana iguhaye imbaraga. Je nabwiye abantu ngo ejo bundi ngo abadayimoni bashaka bazi nzabarya. Cye nzabarya ngiye mbakanje kanje. Nzabarya mbotse mbarye. Nta mikino mbafitiye. Ntabwo nzabashira mu birunga hari ingaryi sinzabashira mu mazi harimo amafi nzabarya mbotse. Ntabwo bafite. Haleluya. Haleluya. Bibiliya rero ivuze ngo iki ijambo twasomye. Yavuze ngo bashimara kugota bamaze kurya bya bintu byose n'abana bamaze kubarya ngo umwami ubwe ara ngo bakorera iki. Umuhanuzi rero sasa arahanura ati ni ejo nk'iki gihe, ejo nk'aya masaha, ejo nk'izi saha cyari igihe cyabo cyo guhanura indengo ya Seyiri. Simbizi aka kanya icyo umuntu afite ari gusengera aba ngo ejo nk'iki gihe indengo ya Seyiri izaguwashe cyerimo. Mwibutse neza ko babivugaga babona nanzira, ariko hari ubundi buryo Imana igiye gukoresha. Hari tekinike Imana igiye kumanukiramo ikora igitangaza kidasanzwe mu izina ryande. Hari muzi kuntu Imana yakoresheje. Imana yakoresheje ababembe bane bari bicaye ku magare. Ababembe cyambere baranenwaga nyine. Nta muntu wicaraga mu mubembe wicaraga mu bantu, baramunenaga. Hanyuma bajya inyuma y'umurwa. Cyambere bari bishwe n'inzara, icyakabiri kwari ukunenwa, gatatu bari bategereje urupfu. Barabati rero byose ni ahandi bene wacu baratwanze, reka tujye mu Basiriya. Icyiza baradukorera ibintu bibiri: baraduha ibyo kurya turye cyangwa batwice dupfe neza, batwiyikire. Nitunapfa tutatugize neza. Banyonga amagare apana ya magare y'abatagenda yo barana ubumuga, barayasunika baranyonga ngo Imana kugira ngo itabara abayisiraheli. Umva nawe sha ubundi buryo Imana izanye ku buzima bwawe, ngo ifata ya magare ane iyishizamo umutingito uwingana n'uwifaru ibihumbi n'ibihumbagiza. Ya magare ngo arahinda agira umutingito, amagare arahinda. Haleluya. Amagare arahinda. Uko amagare ahinda ngo abasire bayumve babati nukuri ko Imana turapfuye turarangiye. Ibaza na amagare y'abana n'ubumuga. Abasiriya ngo babyumve bati turapfuye. Icyambe bataye imbunda, ibirindiro barabijugunya bariruka. Ababembe baramanuka bijira mu ihema rya mbere kuri bariyeri, basanga nta mugadi n'umwe. Shwe bafungura bariyeri barinjira, ko nta mugadi uri hano. Binjira mu nzu ya mbere basanga irakinguye, barinjira. Usomye ku murongo wa 8 baravuga ngo barinjiye basanga ibyo kurya bitetse. Icyambere bararya, basanga amaji ateretse aho. Kabiri baranywa. Gatatu bija muri garderobe ngo basanga imyenda bayikuramo, bari bafite inshabari barambara. Ngo bija amakofure fo basanga amafaranga feza, baraterura bakubita mu fuka ku magare barapakira ngo bajya guhisha hirya. Okay, muri iteraniro gahunda ya mbere ni ukurya, gahunda ya kabiri ni ukunywa, gahunda ya gatatu ni ukwambara, gahunda ya kane ni amafaranga. Tayari byarangiye rero. Haleluya. Byarangiye. C'est fini. Byarangiye. Vuga ngo byarangiye. Uyu munsi ndashaka guhanura ubuzima bwawe ureme ikintu ubona cyabura. Ngiye guhanura ubuhanuzi budakugera muri 2050. Hanyuma nge nzanamaze gusaza, abandi bazaguhanura ubundi. 2050 ni imyaka ingahe isigayira? 30 ni mike yasugora. 2050 ugiye kwatura ikintu ku buzima bwawe kizagusunika. Ubwo nusaba ibihumbi 100 ibyo birakureba n'akazi kawe. Nusaba miliyoni 2 urazirya zikugeze, ntago ziri kugeza mu kwa 12 zirazarangiye.
ugiye kwatura ikintu gikomeye ku buzima bwawe kizakugeza 2050. Haleluya, haleluya. Njyewe nzaba nyiriho, nta n'umugambi wo gupfa mfite. Mu myaka sigaranye 3 imaze kuvaho, sigaranye 64 nkabona gupfa. Mbivugiye imbere ya kamera, muzayibare. Uhereye none ahangaha sigaranye imyaka 64 nkabona gupfa. Nzaba nyiriho rero. Muyibare uhereye none, muyibare uhereye uyu munsi 64 muyibare. Nkabona gupfa jewe. Nisigaye. Haleluya, haleluya. Wikwiyatura gupfa ninde kwishese bo gupfa barabuze. Bavuga ni Imana ngo urashaka gupfa urajya heza. Rusororo se ababayijyamo barahari nabenye wanyu bajyayo ariko ntago ari wowe. Tubira bareba. Haleluya. Nsoze uhereye uyu munsi ababembe ngo baravuga ngo nonaha ntabwo twakomeza kurya kuko bagiye mu nzu ya mbere bararya, bajya mu nzu ya kabiri bararya, iya gatatu bararya baranywa barambara. Barabatoya never, ntabwo bihagije. Iyi ni inkuru nziza tuyiraranye, Imana yatwica. Tujye gutanga amakuru y'ibyabaye iwacu, tujye gutanga amakuru. Baravuga ngo tujye gutanga inkuru nziza. Muzaniye inkuru nziza yuko Imana ivuze ngo baho, 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 baho. Imana ivuze ngo baho. Haleluya, haleluya. Ijambo twasomye Ezekiyeli, uyu mwana yari umwana w'abantu babiri. Umumori yari se, nyina yari umuhetikazi. Kandi aba bantu ntabwo bajyaga imbizi, baranenanaga. Ariko bahuriye mu muhanda niba ari mu mashuri niba ari hehe barakundana. Umwana w'urukundo aba arabonetse, amwita umwana w'urukundo. Ubu twamushyize mu kinyabupfura. Umwana w'urukundo aba arabonetse, baramubyara. Bamubyaye umugore ahamagara umugabo atari kore narabyaye nyaboneka ngwino ufata umwana. Arabatireka da, uzi ko wacu batamwemera. Niyo mpamvu ko ari umumorikazi, ko ari umuhetikazi, uzi ko ari umwice. Umugore nawe ati none sinjye namujyana he ko natwe iwacu burya batabemera, nimugeze ngo ko ari umumori baramwica. Kiza reka nkwereke, reka tumushyira ibikoko bimwirire. Aramuterura akabyaye ngo agashira ku muhanda. Abantu bose banyuraho bagasigaho, abantu bose bacaho bamusigaho. Izuba ryo mu butayu riramukubita asigaraho, imvura iragwa iramunyagira asigaraho. Ibintu byose bibi, izuba, umuyaga, umukungugu bimunyaho bimusigaho. My dear, ariko kuko uyu mwana yavuzweho n'Imana, kuko uyu mwana Imana imufiteho umugambi, kuko uyu mwana Imana ivuga ko azaba ari mu rusengero rwa Bedesida hano izi saa ku itariki 28 n'umunani na 7 n'umunani azaba hari. Ndavuze ngo wow. Reba umwana ngo arakura, umwana arakura da. Biravuze kabiri ngo baho wa mwana we nubwo wigaragura mu ifaza ryawe ariko baho, nubwo izuba ryagukubise ukabengwa ariko ngewe ubwanjye ndakubengutse ndi Uwiteka Imana ishobora bingahe. Wibutse neza ko nubwo abantu bakwanze ariko Imana gukunda, abantu bakuvaho, abantu bakwibagirwa, ariko nubwo bimeze bityo Imana iracakuzi, iracakumenya, iracagukunda, kandi wigukunda urabaho mu izina ryande rya Yesu. Twavuze ngo amen, twavuze cyane ngo amen. Dusoze mvuge Bibiliya. Ijambo ryavuze ngo nahejo ku irembo ry'i Samariya bigiye guhinduka. Uyu munsi ntabwo turi Samariya, turi Bedesida. Samariya yarapfuye kera, n'abariyo simbazi, n'ababihanuye simbazi. Uyu yari Elisa uhanura. None rero Elisa nawe yarapfuye kera, sinanamuzi jewe, ngo yambaraga uruhu simuzi. Ariko ijambo ry'Uwiteka ryavuze ngo, Pastor Shimiye aravuze ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ejo nk'iki gihe isaha ya saa 10:55 uyibare. Ejo nk'iki gihe hari igitangaza Imana iri bukore.
saa 10:55 saa 10:55 hari igitangaza Imana iri bukore. Nishaka manura abantu babiri, nishaka ari batatu, nishaka bari bane, ariko hari igitangaza Imana iri bukore. Ejo saa 10:55 mvugira ijambo ubyandike. Hari igitangaza Imana iri bukore ku irembo ry'i Samariya, ku irembo rya Betesida, ku irembo ry'urugo rwawe, ku irembo ry'abana bawe, ku irembo ry'umugabo wawe, ku irembo rya fiyanse wawe, ku irembo rya repora ry'ababyeyi bawe, ku irembo ry'inshuti zawe. Hari igitangaza Imana iri bukore mu izina rya nde. Twavuze ngo amen. Ku irembo ry'akazi kawe hari igitangaza Imana iri bukore. Ku irembo ry'inzu zawe hari igitangaza Imana iri bukore. Ku irembo ry'abana bawe hari igitangaza Imana iremye mu izina rya nde. Wabyakiriye? 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 Hahirwa uwizeye, hahirwa uwizeye. Ndashangura ijambo turyizereremo. Kuwa kane w'igitaha, kuwa gatatu w'igitaha, niba tuzacere nk'abantu nk'icumi bashima Imana ngo ejo nk'iki gihe hari igitangaza Imana yakoze. Ndashaka nibura kuwa gatatu utaha twakira abantu nibura nka 10 cyangwa 15 bashima Imana ngo ejo nk'iki gihe saa 10:55 hari igitangaza Imana ikoze. Njye niko ndivuze saa 10:55 Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Umunsi w'ejo uzabizirikane. Niba ari uburwayi uzizere gusa, tayari uzumva hari umubiri wawe uheregize. Niba ari amafaranga simbi zo waje gusaba, sinzi icyo waje kwinginga Imana, hari igitangaza Imana ikora ku buzima bwawe. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze cyane ngo amen.